Uylar жақтан достар, мына жылқы жаға келдік. Жылқы базарға. Biz başladık ondan. Bu yaktan жылқын жабдықтардан başlayalım. Assalamualaikum. Qancha yerler? 4,5. Ha bularçı? 400. Bulç. 300. Tak. Neler var daha? Vardı var ha. Abi o takalarçı? 500 yana. Mıgı komplekt etece. Adel ha. Tepkiçi. Var kançadan? 500 ha. Oşanda bunun iki para şunca olu. Parası 500 eken. Жақсы. Ama kocalar ne işlediler şular? 1300. Bunlar kaç sana işlediler? Keskilip iyi boyayacağım işte. Koca 1300 deydi. Жақсы. Bu arada var ki ayakta ötüktördü başlaqçı. Assalamualaikum. Ötüktör kançadan? 4,5. Bunlar kayaktan çıkkan? Kırgızstan. Vardı bu ha? O ekö başka jakты eкен bu. Kalgan vardı Kırgızstan. Ha bu başka jaktan kelgenler kançadan? 2,5 3 ming. Bunlar 3,5. Vardı var. Tak biz ayaktan başlayalım da. Ottaydan başlayıqçı. Assalamualaikum. Qanday jigit? Qancha ekan tay? 150 ming. Tak, yaşı qanday bunun? 1 yaş ha? Erkek? Erkek 1 yaş tay, 150 ming so'm. Onda olgan. 6 yaşga deymi? Aa, qancha so'raysiz ekan bu erkek? Assalomu alaykum. Qancha so'raysiz? 75 ming. Bunun yaşı qanday? Полторашка, 1,5 yaş. 75 ming. Qarаңыздар. O kimlik ekan? Neyisi yok. Allah pol yaş. Onu sırayakçı. %80 so'rab atasa 150 berdi deydi. Yaşı qanday ekan bunun? Полторашка. Россия, Ростов-на-Дону, чистый Дончак. Чистый Дончак. Rossiyadan kelib tur, Rostov-на-Don. 2 juma oldu. Kelganiga 2 juma. Mana Qashqa. Atchaqlarni ko'rgazayın ham. Mana olgantay. Полторашка. Erkek. Nomerini sırayla koyun. Çetten tartib ko'rgazaychi. Qancha ekan aka? Ya. 55 ming erkek mi? Urg'ach. Yaşı qanday bunun? Ha? Жазға қонаны 55 ming. 55 ming. Bazar bağı verdi mi? Assalamualaikum. Sizdeki var ki? Assalamualaikum. Sizlerki mi? Qancha so'radasiz? Qancha so'radasizlar? 120 deydi. 120 ming. Bunun yaşı qanday ekan? Жаңа асый. Екі асый bu. Артқа екі болды. Қашқа екен? Şuraya koydu. Ağırına satıyor verdim. Ağır tertiki olsun. Korkulat.
Ha tetik öyle. Vurdun mu? Ha o kimdeki karas? Neyse yok. Tak, o taylar dostlar. Kulunlar kanca ekan taylar. Assalomu alaykum. 48 45. 48 45. Qaysi o qarshi 48 mi? 45. 45. Bor qancha oyliqlar? 5 ay biri. Biri 5 ay. Biri 8 ay. Biri 8 ay. Tak, erkek bir qachi ular. Biri urgaç biri erkek. Urgaç. Osu urgaç ekan. Yaxshi. 48 45. Tak, bu yerda iki chotki qora tay turadi. Taylar. Götüm qap-qora ekan. Assalomu alaykum. Qanday yaxshisizmi? Var qanchadan so'radasiz? 110 ming. Tak, qancha oylik taylar? Жазға ғунан. Жазға qo'nan. Erkek burg'achlar bor. Еркек көп тұрады. Qaravanda sen. Еркек. Ikki teng ha? Ikki teng erkek. Мынанда да екі бар. Төрт өтең еркек. 4 teng. Bunun yaşı qanday ekan? Алтарашта Bul da paltarashka. Bulchi. бұлда. Bul da paltarashka. Bulardan hem Alaydan kelgen naq qara bayırlar ekan bular mına. Өкөтең жүзден. Олушу. Bazar bağ verdi. Qancha? 90'dan berdi. Bular şu üretildik de, minillik. Olarça? Lan. Berbeysan nomeri. Nomer. Qara bayırların nomerini berbedim ben. Çıkıp dur. Assalomu alaykum. Qanday Saxsız aka qancha so'radasiz? 110 ming. Tak, bu yaşı qanday ekan? Jasqa biraz. Jasqa 4 yaş. Жазға 4 жаш болды. Жаңа үйретіліп жатады бұл. Net салынады. Жақсы. Assalomu alaykum. Жақсысыз ба? Так, бұты қолы таза. 110 мың. Jasqa biraz. Жазға жаңасы. Bazar bağı verdi. 88. Qanchaga to'xtaydi? Magazinskiy bağı. Magazinskiy bağı Hem oyunuz var da muncha olsa berem deb. Sen boş dem lучше da. Ana nem var. Qancha ko'p bersa o'shancha yaxshi. Yaxshi. Nomer beresizmi? Aytdi. 0707 365 365 825. 825. Bunun boyu qanday ekan boyu? Boyun çenep görgön yok. Примерно 60 var bu. 1.60'ның тегерегі. Жақсы. Тақаланып тұра. 4 бүтünlerden takası var. 4 өздіктің тақасы бар. Bir қашқа екен ба. 110 мың дейді. Жақсы. Оның дақта açana. Çoğum çok eкен ба. Kaça dolar oldu? Uçarım 95 bin 96 olsun. Olup bulaldı 5 қашқа екен ha? Қанша сұрадасыз? 5 bin dolar. 5 мың доллар. Так, bunun yaşı қандай жаш? İlk az. 2 Boyu қандай екен? Dana çinelgen емес. 75'e çukulda bulaldı. Bir 75'e жақын. Çoğum eкен. Onlar olған жылқы. 75 taza oldu. Bu neler var emi? Büyüğü var, ulağı var, bar var. Bar var. Garanti. Garantiya. Tak. Butu qol taza. Taptaza. Yaxşı. Bir kol minimum geldi. Bir qol mening bo'lgan, ha? Art jaqlarni ko'rgazasizmi da burib? Nimaga? Onda olgan жылқы. Çotki ekan bu jaqda. 5 bin dolar. 5 ming dollar.
İki asıydı. 1.75 boy. Telefon nomer vereceksin. 0708 87 45 15. Dostlar çalınızlar mı? Mağaza kaç ekan mağaza? 5000 dolar dedi. Pazar alamı. Kaç aldı? Жақсы. Оны тартақшы тайго дейм ала. Қанша сұрап атасыз? 130. Так, жашы қандай екен? 4 жаш. Үйретілдік пе? Үйретілген бе? Үйретілгенде 4 жаш дейді ме? Оны оған қап-қара. Ой 1.60. Үші чал елек та ұлақтар, а? Үйірге да қош елек. Тап-таза. Номер беріңіз анда? 0701 07. Так, дәрсе кеттік. О жерде тай. Қанша екен бұл? Үшеуіз жақсы үш береміз. Қанша? Қанша тоқты? Беріп көріле тоқтайсыз. Жашы қандай бұның жашы? Қармап қойып, жоқ. 2,5. Жақсы. Базар аламы. Базар баға берді? Берілек, а? Жақсы. Базар баға берілек дейді. Секіріп тұрады ғой, секіріп. Қайсы моға қанша сұрап атасың? Бұға He. 80. Бұл Б да? Қаншан туды енді бұл? 7 жаш. 7 жаш. Бұл 80 мың. Боз болса керек бұл азыр, а? Білмейдім ошаны, үйірде жүрген, да? Үйірде жүрген ба? Үйірде жүрген. Жақсы. Екеуі бірдейсіз, а? Номер бересіз бе? 707 0707 24 24 95 95 86. 86. Yaman bayağı. Tay. Ötözemiz. Ya. Қалары бар деймін, жас қой. Ötözemiz. Так, bizler şey gittik. O kulun. Қанша сұрап атасыз бұған? 43 мың. Так, мақтарды қарайықшы. Жылқылар көп. Сода болып атқы дейм ола. Еркек. Тура көрсең мынакей бала алып келеді. Ал сатарым. Қанша болады? Қанша сұрап атасыздар? 52 сұрады. Майсал болса да 52. Соястар бар мына? 55 тұрып нұқ басы бар мына. 55 дейді. 52-ге беріп еді атқан. Жасқа құнан бұл. Еркек пе? Жазға құнан. Қанша сұрап атасыз? 75. 75. Жақсы. Ем үйретіледі да? Үйретіп қойдың уже? 75 мың. Жазға құнан. Қанша сұрап атасыз? 80 мың. Жаш қандай мұны? Жазға 3 жаш. Үйретілген пал, не? Сойғанға. Жақсы. 75 мың. Так, bunu tartma deyik. Oyak tartar. Şöf. Siz qancha sura otasiz? Ha? 150 sura otamiz. Yaşı qanday ekan? Yaşı 5 8 yaş. 8 yaş. Vardığı olsa gerek. Garanti. Ulaq, uyur. Ulağı, joğuştuğu, mara nemeler videolarga çekeyim. Mara. Leylek ulağı kaçı? Leyle ulağı da mara. Taşlağanlar polni var da. Butu qoldары qanday ekan endi? Taza, taptaza. Taptaza. Barcha qap-qara. Videoları var Tom için. Nomer beringiz anda. Nomer mi?
0709 01 01 90 90 05. 05. Tak boyu qanday ekan bunun boyu? Boyu endi Qarabayırda bu 1.50 çıkar mı? 1.50 1.55. Şon tögörek. Çıkıp kalat ha? 1.55 çıkmaz. Ошолдон берге чалыңыздар достор мына. Лейлек улагда чалып жүргөн ата экен. Что делаем, балык? Так, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Так, бул жылкы канча сурап атасыз, шеф? 140. Нелери бар эми? Буту жакшы болуп калган окшойт, а? Улак бар, үйүр бар. Бою канча экен, бою? 160 чыгып калат, а? Жашычы? Жашы 3 асый. Базар баа бердиби эми? Канча? 95, 100. Siz kança surap attınız эле? 140 ming. Жақсы. Бұл қаяқтың жылқысы эми? Қаяқтан келди? Же ушердик эле, меснеле? Меснеле, а? Жақсы. О, ушу экен да, жақсы болуп калып тур буту да. Оң бут экен, алдыңкы. Калган жагы таза. Телефон номер бериңиз анда. 0505 06 10 48. Жақсы. Жақсы сатыңыз братан. Ола кимдики экен? Базар аламы дейм. Так, булар сатылган окшойт мына. Бияка байланып турат. Аяктарды тартып көргөзөйүк да. Карабай. Bana virüs kürgen ha. Şuna bir Üzbek'e atam mı? Tepti koyuyor. Sıraya aç. Полтяждар ғой деймін бұлар, полтяж, привозной. Бұлар кімдікі екен? Так. Ейсін тоғайық. Олар кімдікі? Сіздер кем әсі әке бар? Satılganları lan. Так, ейсін тоғайық асың. Точносын білейік. Satıldı деп koydum da. Vardı ketiptir. O bey жылқылар vardı qattар. Bir iyi rokşet var. Так. O bey kimdik ekem? O bey kimdik e? Beyleri yok. Buldağı bey. O жаңы жеп байланып тұр. Алынған ғой деймін. Сіздікі емес бака? Қайсы сіздікі? Жоқ па? Яқа уже жоқтар оқшайды. Маған сұрайға. Кімдікі екен бұл? Менікі. Ассаламалейкум. Алейкум. Қамайсыз? Жақсы. Соққылық мал базарында. Оме бұл Французша сөйлеткен айғыр. Французша дейді, английский тұрбайда сөйледіңіз біле? Мына өзіңде бар екен. Бұл кімдікі екен бұл? Менікі. Қанша сұрап атасыз? 140. Бұл полтяж бай қандай? Жоқ, қырғыз еле жылқы. Қарабайыр еле? Қарабайыр еле. Қырғыз еле жылқының жашы қандай шақ? Bir asıl. Bir асый. Нелері бар ем? Onun öneri қазір тоқа, семізді тоқа апарып сөз керек. Өнерлі етке кете тұрғаны? Ет кете тұрған, 6 ай байланған. 6 ай байлан. Бұдан таман шыға шықпай? Еме бұда 50 кило қазы жатыр ішінде. 50 килограмм қазы жатыр,
Qancha sotasiz? 140. Bozor baho berdi mi? Berib atam. Qancha? 30 berib atam. 32 berishyapti. 132. 135 ga to'xtaydi qo'ying. Bere turgan joyingiz, ha? Buyursa. Yaxshi. Yura olasizku. İşte dağ var mı? Çok duruyor. Dağ olsa nomeringizni so'rayın dedim bile. Bu anda ketet. Bugün. Ketet buyursun. Ma'qul, yaxshi sotamiz. Assalomu alaykum. Qara bayır etki. Tak. Şef qancha sotasiz bu? To'qqa. 70. 70. 2 yaş mı? 3 yaş. 100 yaş. Üretilgan mı bu? Sonda var. Pazar var verdi. 60 berib. 60. 60 bin. 70 bin so'rab turib 3 yaş. Ular bardık satılıp ketdi narxlarda. Satılganlar yaxshi. Tak, moyak tartayıqçı. Neleri var? Assalomu alaykum oqsoqol. Qaysi sizniki? Meniki yo'qmi? Qora hazrat. Yo'q deydi. Balat bunun var. Shundayda. Assalomu alaykum, kimniki ekan bu? Sizlarniki emas? Tak, bunun iyisi yo'q. Sizlarniki bu ekan bu. İyisi yo'q bu. İyisi yo'q. Tak. Nima o'tmaymi? Azanchilik bu. Aka. O beydi. Assalomu alaykum. Ye, qanday yigitning guli. Qanash yaxshisiz? Kimniki ekan bular? İyisi yo'q, ha? Onda videoni oyoqlaymiz. Video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentariyada qoldirasizlar do'stlar.